Wewe icyo nshaka ndashaka gufata akaringiti nyuma ugakureho Kasuku nashaka gutuka uko ashaka wowe wicecekere. Nukuri njyewe nzi ukuntu abagore bavuga. Mimi najua jinsi wanawake wanaongea. Kasuku anavuga cyane. Njye nzi ukuntu wavuga. Kandi agakomeza akumva nyine ko ari ibintu bisekeje umuntu ufite abana batatu. Oya nariko ndawukuramwo ndawurekura kubera ngo birafashe yuko ngo igisundi ngo gifatane uriko wavuga. Ewe mana yanjye uzobana n'abantu nka mwebwe abantu bareke kuvuga ibishego muragahu. Nyako ndambara pinjama shane mundeke. Unone se kuri muri uriyorose ibiki? Niyorotse ibiki na cyo niyorotsa nje kwisigura. Oya kura ya kaboro ntabwo wakwisigura umeze gutya. Akaboro kagute namna. Katoa hiyo. Ne pako baridi man unajua kama pako baridi size. Baridi yawa wapi niba wambaye neza tukurabe. Mundabike. Dakarasa neza ko kandi. Ngweti nini? Kasuku ari he yagiye gufata ikiyeri. Kasuku nawe hari bukuyeho. Umva nilikuwa mwako muravugana wewe ukachumva ngo wamwumvise Kasuku akaca bandanya avuga ariko aravuga nje ngaca ndekura. None umugesa yaho akora avuga ngo jiragerageje kubishi ngo yagerageje kuvugiramo kuvuga moyisho ngo mugabo yabandanyije ariko ararekura none Kasuku ivyo wakoze mwiri joro iri kintu kimwe nico wakoze ikintu ciza. Niki kuvugiramo nariko ndabumva wewe Dumba ariko uravuga ngo wakura mumva Kasuku agaca bandanya avuga kugira ahishe. Mugabo we Dumba wagomba kumaramaza kubera nibagiye kumyutinga. Ibintu wibagiwe genda bikwibukira. Uri mugenzi wanje kucubandanya n'inkuru kugira abantu nibavyumve. Ibintu kuzushaka ngiye nakwikira ibintu washakaga. Nagusobanurira iki naba ndi umugenzi umeze gute kandi ari wabishaka. Wari wamaze kumva byo narimwe naramaze urumva byamfashe kuva kera avuze cyane nibagira kumyutinga. Jewe namenya gute ko ibintu wagiye gukora wabikoze utabishaka. Wabyumvise nicaye gusa wabyumvise igihe narekuye. Ubwenge bwaje mu kumenya ko Dumba uziko ko ubwenge bw'uyu mugore ari gushaka kumva nyine ko wakomeza kuganira ibintu yarimo arakora mu musarani. Nabwo nabyumva ariko ntago ari ukuvuga ngo n'ubwenge. No kuvuga ngo ntago ari gushaka ko iyo story yo mu musarani ibyo yakoraga arashaka gutwika. Yabikoze nkana. Arashaka gutwika. Namumva. Ntago ari ukuvuga ko ari ubwenge buke. Ariko nahoze kubwira ko ubwenge buke. Ulikijuji ya wewe wala wewe ulikuwa wa mwisho kila siku masomo. Oya. Kasuku ulikuwa wa mwisho kila siku masomo. Kasuku. Nose yaje gukora maso. Ntabwo yakaraye mu maso. Yari ari no show ukara bagute mu maso namaze kwikuramwo ivyo nikuramo na lengette. Ariko no umwuka byara mwe. Sureba nk'uwo mwanda ubu mwazagana gutyo niyo mpamvu ntashobora nge sinshobora gushaka Hanibu wewe icyo nshaka ndashaka gufata akaringiti nyuma ugakureho Kasuku nashaka gutuka uko ashaka wowe wicecekere. Nukuri njyewe nzi ukuntu abagore bavuga. Mimi najua jinsi wanawake wanaongea. Kasuku anavuga cyane. Njye nzi ukuntu wavuga.